Ka Sarkar MDA2 kal aipor shipos ngi ya gi harijan la negi khar motor ban ai jawab syak Sarkar jela lengba katenan muda yaitu umas ngau balang dhar ubade sumbut menteri rengba ka jela ubade ruha ka jukupor menteri bade pej ya katenan penroisor habagaran sekilat putai kupor ha office direkam jongu ha sekretariat ya ketika jeng aipor ka Sarkar ya gi harijan ban ai jawab syak katenan muda kalong hadin meladap banlum ya kejingelang ya gi bor peniai katenan municipal bat ya gi harijan komiti balakot daute menteri umas ngau balang dhar ulai turu bakatanan municipal board bat kemuda kalapan jubab naki harijan komiti hadin belai por yaki lai benai ketika jingap jongatanan muda yaki kharmentor ke dinadu syua ke election MLA ka jingpan jubab jong Sarkar naki harijan kalong namar ke jing tuklar bat ke jing yo ya ke hukum naga ying bishar high court ban ai blueprint yaitu umas ngau balang dhar Syushu menteri ulai turu bahadin balayo ya ke jubab naki harijan katanat kan sapa syaka high power committee Kepelalam kemat dauba perstun tensong berdeu semput menteri rangba kumusong kenor. Ula benrap dak bongru baga jingap jubab ketenat muda nagi kharmetor ka Sarkar kan wengbet ye giti kharmetor nathem yo molong bat ban ai jakasa ye kebala dap penkre yeki yaitu umas yang balang dhar. Primban where to sit them tinggal ai blueprint situ komiti ro sama tu point of election. Te imat por election tingi bon kami baro la don cekala jong. Gila panpor imat kumbalai menai berak berkakut kalau hiban soft lokat bala temenin ngala song meeting ha ada level audit my level ha beda ke urban department gila panpor slime nai tinggal arah min slime nai kelas tempel tinggal tok mesti menin seki bagi reply nang swag spok tribu apa nata bagi seki korban kamu mentapin up lebih kot keren dan mungkin ingin up sa reply swag spok tu jong apa nata ka reply min sa kot if necessary saya jangan ingin community bakannya ka jing temu dong Sarkar ban pengkerja no ini keberi besar nanti kan urang kat balang pesan pekeloi mah kat balang pesan pekeloi mah ada ke por dependen no te kumni papitip na tu por the election tentang mah the election but on the first day I assume office ngala khot meeting kaniro the meaning la ta uci siki mean please reply halor jeng blueprint mingila IAP what is your opinion the market reply to Sharman ko high level committee sa khot ne ka jom meeting na har ko discuss ingin penbet saya kini kejing kedai iki nata kamu go main discuss what are the best thing we will do that only ngin mai caka ban long wakan tu we have to come with a good project there mula nanti kenapa Sarkar kan wengbet ya kejiki harian kejing muda gumta kadang mana jing berpawa kibru ke besar angte kidon kibalong genuine kat bakidon kibalong illegal kai ke benda illegal settlement ya illegal kita ngin kanjo ngin yakan sakat kibadai ke 342 families we'll go ahead with that ya illegal will just get them from there and everything is okay kamu ke besar kalau bayi kini kibalong genuine nak kita illegal settlement illegal settlement tapi ati illegal teh illegal kamu ni kering illegal ini kan bagi ini kan so simple is that kata kila long willing nam gitu bakin meet nam tai that's why we are here to get a call from them before 10 April temu abu dia bukan kam penrosor ni iba tapi yang kapan penrosor kiper urban ke kan ngameningan ang committee bon project mau bikum ga project number 1 gala kala iya ke 4% ke number 2 kan art skum tater tambah kat belum lagi yang under progress within time limit anda lambat kut ke pormula apa nang bagi slow bagi smart yes if the time of completion is lapsed then only then we can take call with that hadu mata is still within time limit kat no maka dengan total cost ng ka project baru ka po siya jaklo approximately but ka the whole project tadu mata layo aspak dap sok nag government of India samsan pun nag state government in the entire state yeah entire state yeah.